Međimurska priroda, javna ustanova za zaštitu prirode, je prije nekoliko godina pokrenula projekt 111 duplji. Zašto? U Međimurju imamo izraziti nedostatak starih šuma, a stare šume u svojim starim stablima imaju duplje. Kako imamo izostanak tih starih šuma, tako imamo i izostanak duplji. Da bismo nadoknadili taj izostanak prirodnih duplji i omogućili pticama gnježđenje, počeli smo s projektom 111 duplji. Svake godine Međimurska priroda diljem međimurskih šuma postavi 111 ovakvih duplji. Kakve duplje konkretno i po čemu se one razlikuju, reći će vam moji uvaženi kolege. Evo, ovdje je prvi tip duplji koji se otvara na način da se digne poklopac. Ovo nam je ujedno i najlakši način da ju možemo počistiti. Izvadimo van sav sadržaj, naravno zbog toga jer ptice sljedeće godine traže nova staništa i one neće ulaziti u kućice koje su već ranije bile korištene. A isto tako, možda ovaj otvor tu koji vidimo na početku na ulasku same kućice možda se čini mali, ali on je zapravo dovoljan da bi ušla mala ptica, na primjer sjenica, a isto tako da bi spriječila predatora koji bi želio ući u tu kućicu i pojesti jaja naših sjenica. S obzirom da ne postoji univerzalni tip kućica za dupljašice, mi ih radimo nekoliko tipova, pa je ovaj tip broj 2 koji se za čišćenje se obavlja na način da se otvara ovaj prednji dio, da se onda može ovaj sadržaj izvaditi van i počistiti kućica za sljedeću sezonu gnježđenja. Isto tako na krovove koristimo za krovove različite vrste pokrova. Za ovaj konkretan tip smo stavili gore šindru, klasično međimursko-kanadsko. To smo zbavili. Ovo smo sad dobro rekli. Ček, kolege. Pa zaboravili ste da imamo i treći tip. Poluduplja. Za poludupljašice. Monika, kaj bi tu gnjezdilo? Sova, čuk? Sigurno. A? Sigurno tak, neka veliko. Dakle, poluduplja nema klasičnu rupu, ali u poluduplju će ugnjezditi ptica koja ima malo jači kljun i predatorske nagone. Jednu sovu se ne bi baš bilo ko usudio napasti. Jel tako? Tako je. Pa si ju našao. Imamo na zalihi, sam smo pozabili. Dakle, 111 duplji i nešto poluduplji. U kontekstu usluga ekosustava, postavljajući kućice za ptice, pomažemo njima kako bi one u konačnici pomogle nama.